Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Chapit Kmi, but Kikubo, Baman Kasi. Mentang itu namanya Madan Malki, hak bagi ni gini tu lagi seng, kin pelong ini gajinya ki, dah kepada syam kelan mengor, bandawa nak sarkar pedeng, kumjuk ban penbor ke sarkar jela, ba kini ban pen rekam no yang ini gini dawa ke Islam, koi ke ban pen rekam ke ILP, ke bagai yang dorbar pada pas macam senam, rai mentah lah jangan poi biang ke Christmas ke bagai sarkar India kam sempat lei. Temenin ni bawa menteri ramba jangan jelal be kendo yau menteri kampoi yang jangan sarkar prem Amit Shah banyak keren halor nega phang rai ngim sem tip kai ge keren hado mentah ngim padio tip e ram kebar kelong ba kene ge jing menteri kam ya kini ki jakarung je kami entri exit point ke ba kisah balang la dawala Islam ba banyada na ge jing wanrung kertep jong kibriu ki bana sabar sia kene ke jela ke way part kene ke citizenship amendment act ke ba sarkar pedang ke la pentri ka menta andai kumba long hi ki schedule area la penlai andai kumba long hi hakan nomba shilong nidon kene nomba shilong bagi khot ka European Ward ya ke ba kene ke CA ke trikam nomor kini ki jaka kem hap hapo ka ta ka 6 schedule area ke way part kene ke ban pendrung iktin khasi ha ke schedule kene ro kedai ke jingdawa ke Islam rai kene ke sarkar MDA ke pemerintah la syem ke rai hapo Mekhlia Legislative Assembly da ka ying dorbar hibar ke way bandawa ke sarkar preng ba kadai ban pendrung no iktin khasi hapo ke schedule ke way part ke nyaki ke ba la penlong mentah kasi long da ka KSU FKGP HNYF RBIF GSU berkuai kisah. Kerana jika kami lagi berteman dengan Shillong ban penkenal ya sarkar, bah kini kita dawa baru kebaki labu kita kibal Islam nado mensua ya kiba ke sarkar kampala ban penulung hadu mentah kamtam ya ke ILP ban penrung ya ke tin kasih ya ke schedule wala ke yang dorbar kelap pediang kelasim daga rai jongka.